COVID-19 na kan siat tur poimo te symptoms hi ashikaya changa ni thumna a alang chuak tlang pui. First phase taksana kham mitna luna luak chuak ko chalau naptol emo narping decomposition mithip zunsa thip khosik dewa in siat na shok nuam lau shok thip ani tela a symptoms landan hi siata poimo. First scan third day tinin khosik alan chwa ma in enkol man thwaya cha sherang ro tui ril thil in tam acha ikale ishok ti nong reng turin le ichwap vong pai turin. Scan face anili na achanga niriat na leichomol tui siat lau na le rim siat lau na thil haute ti achau na om ru na rib cage om tot nung hnuai lam kalzon vel na heveras hian siat na thazam nerve ending abe china fatigue chau na le shortness of breath zoite te thojing le thocham asiam chin ani tui inmun le vitamin C a chat apoimo ani. COVID-19 hian taksa a oxygen hi atuam china wangin condition quality ati chachina condition in oxygen apai tlem pha chin ani. Third phase dam mason na healing treatment ilaka in enkol chat chuan ani kwana a chuan mason na alo om chananga hemi phase hian ni som pali vela o chin convalescence treatment latlai su ilak ma le idam ma ti shero nisa a minute som panga changa som ni vel ni tin thu chin darkar sari achanga darkar riat mu ha dam chin ro ni tin 2 liter khat emo liter khat le achan ve vel tal in chin ro chosa le thil salam hlir e chin ro hei hi shereng ro he coronavirus pH value hi 5.5 achanga 8.5 vel ani a chuwang chuan atha nan thil alkaline tam e chin ro te khin nan balhla lim nimbu 9.9 pH yellow lemon 8.2 pH avocado butterfruit pH 15.6 purun var pH 13.2 thei hai pH 8.7 thei hai pH 8.5 lakhui 12.7 pH watercress 22.7 pH serthum 9.2 pH. COVID-19 ikai vei ani chuan engtin nge in siatang shok thip khu ro shokza pangsa thok harsa thilrim le tuina siat na bo hetianga yomani chuan in entir watang che isiaem mithi khuna puan ain mai tuamna ate zok ICU khum ain mani khum anwam zok quarantine center le CCC cho ain mani ina cho tui zok ti dam ain inven acha.